Ka kubor ka basnyos ya o jamitan kampas way nakirangele kay bapaw kari Colombia. Pat kumjo ya ka yeng kasem jong u kibala siya berngem penyap hadin ka jing syarem ka Colombia ha kasip salan. Kadaw ka jing siya berngem o jamitan kampas day halor ka nongrim ba uklemla aban tep ya ka bol syakul ka Switzerland ka jingile kay hakaraon ko bakan riu kabadai ru ko kabu kaba ulayo ha ka extra time jong kani ka jingile kay jin lada u kampas u thep ya kani ka kul ka jingile kay kala ban kala long da kumwei pa ka Colombia kala ban jam syakaraon ka bapra Henry ka jing pele na aye ni ka kabu ayo iba ka Colombia kala klem hakaraon ko bakan riu hadin ka jing shoot penalty ka Colombia kala syarem da saula lai kol hakmat ka Switzerland. Walada o jemitan kampas u thep kol persya ya ka Uzbekistan ha ka jingla ka jong ka group stage. Pat kumjo u thep kol persya ya ka Switzerland ha ka jing shoot penalty. Henry kinong kersyan ka Colombia Kim Hun ya uni rangele kai hadin ba ka Colombia kala klem hakmat ka Switzerland. Tang ki jing kena kento ki babun jaj ha ki social media. Henry ke jing berngem peniap iu kalong kawai wala bo ke jing snyosi ya ka Colombian Football Federation kabala penmi ya ka kerwo pajba ban penrem jur halor ka jing sya berngem da ka jing sya peniap ya ka yeng ka sem pat kham tam ya kani kan pen kan mauro ya ka jing jia ka bas snyosi hari Colombia ha ka FIFA World Cup jong snam kat khandai spa khandai posau kabalong hi USA bahang ni urang abdin ka Colombia o Andres Escobar bala kumthep syako lejong batang hadin katu kanis ngi ula sya siat ya kani gadai ka waina ke jingdum ka bawan ka ya ka Colombian Football Federation house name kat khandai spa khandai posa bat menta hakani ka World Cup arjar arpenriu sachisin kalami kum kani ka jingsya maham ya ujamitan kampas kumjo ya ka yeng kasem jong u nakaliang ka Colombian Football Federation kala kerpat jur yaki borsinsyar ka nekeri kumjo yaki pulit bakin pelong mardor ya ka jing tokit ban lap yaki badon kiti ban penstom kat kum ka ay